Sarabelina, me masama, yap jiwoki. Uyakupur Choror Karyesak Tuawat Ranwat Niabang Ako Silu Paran Kauno Riakit Reyak Silu O Ranwat Uyaran Kawaluan Uyakupur Choror Wat Thailand Kagan Katla Motai Laiman Peki Amanaman Katla Patrota Uya Sabulmet Tungal Kapung Pangkupuran Nilap Figure Panponacha Chief Clerk on roll call. Senator Elson Abram, Amen. Senator Q. Abbas Jr., Senator Isaac Artui, Aye. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker Daniel, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian P. Exide, Amen. Senator Chuck S. Harris, Senator Helena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Nay. Senator Alfredson Latorre, Senator Sandalina Leka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Erlyn S. Movic, Senator Shelton Chi Net, Yet Amen. Senator Nilbert A. Perez, Yet Amen. Senator Mitoroy Simna, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. A Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Clerk, Essential Magtay Sabulman Ki Quorum Amona Taiwan Katlana the Patolan and Sabulmatay Uyakpur Record and Essential Senator Apis Jr., Senator Movic or Senator Latorre, excuse sang and Uyakpur and Ranwood. Tuan Patroan Pegi Tayo Sabulman Ki Quorum Agmat Kadrikupureya Pengka Kulian Tayo Tiyo Uya Sabulmatay Sakaratan Kapung Melel Kapung Lab o kay po ni Bangko Prananilap kay po ni Pon Malen Wawi Leyland Pon Bay Wawlab Bangko Pranisoko Wawan ko Sabulmarlikan ko Nanalang ko nan kaniyay ko Wawan ko labalap kay Tikoros nan palian Tiyak Momocho Government National, Local o State Government Ibinaman wawan ko Kabinaan Pon Bay the Honorable Oliver Karyawan Kabina Honorable Yawanis Wawan ko siyong kapung labalap, Honorable Joseph, yang amoy siyong kapungan kwaros. Wasakset wawan ko Vice Speaker, Michael Florida Abram, o Honorable Senator kan kwaros. Ibiliman wawan ko lang kasampal, lang samaro, koso-kosakan. Holoiso, seriso, sumasakan, o labalap kan kwaros nan Chamberwood. Men pon bay kwaros nan Chamberwood, pon kalapot, pon tagabay-baykan,
o nan way laut kanen sampa raket o pateng ulia pamail pukat nan buya kupur toror karya isak tuawat Thailand kagan patola tagat lang mo tail ay paan po na sa floor leader Abram Kalangan ko mang Mr. Speaker kom kuburaya puyan kagaja paceng sabol mamu yang muncul sekarang lapoya pun me kemudian ketir memot kesampal wajo tanawai nan wewe wasakset si cungal wangun kamu wangun kemelel Pak Speaker wangun ke kampakabayan narapal senator kan ke Rusia ibil cungalan ku wawang rail kan me paceng jailan wasan ujala malam meseng ranwat Speaker ipaceng ran wangun kapeng payang mawang men pun pe koros melel rail kan me paceng jailan men kapesya kan nuwa mang Mr. Speaker men pacuan uyata ka magito pagi memot kesambal wo chen kak katarapoyo sabal man kita journal and ran kayo and jebene choror kari sektuao kalangan floor leader essential mo kamaguto dahil katiang nan watawat o walaltan journal and ran kayo ang uya kupur toror wat koros ba utung kamaguto asaniyay uang masanisyo kamagit paitar miya masan ben journal Kamagit ben katrutung iti. Karayaman. masote ay pan po na sa kamagit mamiyak dahil rutung tiyo sa bulman kita journal koros mo utung kamagito masaniyay uang masanisyo essential magkamagit paitar o dahil rutung tiyo sa bulman kita journal and ran kayo kamu floor leader Speaker ni sangon momoche bilmen kamagut memot kesambal wajo pegik chailan suspend order of business child chorogiti abali nampe isu walu Karayaman. Chansal kamagit masansal miya utpen kamagito karatak child kat katir po nampe isu walu anson kat kilong tepat walong kamutan ko sunat kan tepekpeng kan mamawar sang senator kan koros ak child kat la mo child o ibample po na sa floor leader Kalangan Speaker mon iban beliau yata kamu kita kamu kubraya buin kak KPC manakap kay me paceng chailan kalarin me sing ranwatch iban job kita merarailkan yay gayu yay police officer 2 Mr. Barnabas Nabil paceng yay Charleston Hendrick Tristan Sam Felix Pelson o Michael Rudolph Jr. Iman pagak jailan kasamogi mo nakapugat kayo labulabul. Kalangan floor leader rong pwede po mga masansalang officer o manakapkan may ang patriyang uya kupuran rangot. Kalangan kupuran mail, pwede ang mail kakyang patriyang uya kupuran rangot. Kalangan floor leader, kami Speaker nuwaw ibilaw kamagot momot kasambal wajo pagak jailan suspend order o ketiang ban order of the day may standing committee reports kan. Pagkariyaman. Karayaman. chansal kamagit mamiyayar karyaman pa karatak taikat katiyar pa an order of the day yay standing committee report. Ibaan po na sa chief clerk. Standing committee report number Mepki by Secretary Risak Silu Mepet members communication number 2 Secretary Risak Silu sang Salmi Committee in Judiciary and Governmental Operations. Chansal may report word pa an report long sang committee yan chayan ko karatayman po na sa Senator Edwin, chairman in chayan ko. Kailangan kami, Mr. Speaker. Amun may koros, menyang patang sakartaan kay po niyo wawlap na miyayar. Panggan kami, Vice Floor, member kan, o melali rail kan mayang patang trial may isang ranat ng chamber wat o maslik. Ni wow, men patruan ulianti sa ulmi committee in chain ko, patruan uyada kamagatiyo, momot wat, Angkak taula o katoropo standing committee report limap kipay sa kayo laban yal risak silu o sabon man gito. Chansal kamagut san chairman in chayan ko haros mautung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar karatak taikat kat yer nan masanabe kamu Senator Edwin.
Langan, Mr. Speaker. Essential mo may standing committee report with i-read Dame report with song itan long taon ang mo din legislature with members communication member tuwaisak lamilyar isak silu. Communication with song assign tong chain ko po and track out of communication with essential ong we happen to talk you me when and tron to talk men kulukul tisang tron to talk with Senator Minute. Riyan essential mo we happen to talk with when ong nan mo din legislature with Kabulpen Irawat Committee Wat Kotokayer we have an Irawat Naneo Communication Troror the Standing Committee Report Troror o non communication cup mesansal mo indame niya tola mo inirariyaw me committee identify and communication what me committee pokataw o track o men tuan reglamento ng legislature what tama ko na ang uyaw kayo o uya pensilo kayo me uyaw yan sukis sa malar o sudra aleti kama naman sang option speaker and kakiyang troweta say lokwat renan kosonti wat nan report wat tama songsongan recommendong legislature me based on action me niya yarmowa o kosonti kan me miye committee patrawan uphold tama uya kosonti speaker om kulukul tin ran tepe me member what say look up sure we are say look you me moi da and kagan uyaw koreaw a bit you me trial bill apalier nan eu standing committee report troror me ye standing committee report silip ki walisak tuaw laman yari sa koreaw metoka irayo ong membership in dan airport troror ma member minute bangkakan uya taso riyan san salmo me based on tama committee o son sa waskan trekero ensansal mautan irawat mo insang nan provision in supplementary person agis kay dia suto mo ita mo yaw it poses a conflict of interest irayo ma port in national government airport a government port looking met when essential mo may a case represent case lawyer may bil essential nan report may patpatolang tama uya pungulan ko pung may nong case what resulta patpatolang conflict of interest of tama patpatolang what is the definition of a public servant or a non-public servant nan kusuntin mo lang ko pung NFSM as long as you're totogang minimal level in government, you're a public servant. Rebuan udan sansal me report what me song-songan video patrawan me to member men kaktuwata airport a middle public port nalyala funding some government may recommend pan
Standing Committee Report silip ku walisak tuwaw i treme committee songon pileu recommend apon san salmo me yanso me committee report can recommend me ko to legislature atop akaiti recommendation we are standing in the legislature watch akaiti a mere recommendation tare Mr. Speaker moin numotromot red moin bil warailar try koros mangi o moin aleran sumau trial ngak track report wat aimet Mr. Speaker kalangan Motion to close. Chairman. Kailangan Chairman and Chayan ko po kawe weapon report limap ko pa isa kayo liban niya sa silu may iso de sabung motion in return to machine pa mesan salero may isolar machine pa report ay ban po na se motion ba miyak tayo in return to machine pa report koros mautung kamagto machine uwang machine iso kamagat pa itarok tayo return to year machine pa report na limap ko pa isa kayo liban niya sa silu Koros mautung tayo sa bulman kita report na mapkipay sa kayo laban niya resak silu masani uwang masani so kamagat pa itarok tayo sa bulman kita report na mapkipay sa kayo laban niya resak silu Ronwood. Mr. Chief. Standing Committee Report number mapgi by Secretary Lion resak silu mapit Legislature Bill number Pabgi 1 Isak Lion resak silu sang Salmigimtin Finance. Kailangan Chief, pag-iasansal may report what pan report long sa Committee on Finance, I mean po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko may Mike Speaker. Ejungal sa karataan kapeng kay po ni wow. Ang kakpatya makumuliang kitiyer mo mo po so kalalela wasakan makunangan ito ka. Purtonan mo mo dahil yung alawang kun komi, Vice Speaker Floro, Honorable Member kan Corusia. Imen, pacuan pata sa pun mo committee yan, so yata ka magkatiyog challenge kak, sa pun man kita standing committee report nampe. Di mo pagkupalay sa kriyaw, lapil niya rin sa silu, pagkakarya. Chairman. Chancel kamagit sa Chairman and Finance, ay ang katiyan at match na report, di mo pagkupalay sa kriyaw, lapil niya rin sa silu. Paros mautong kamagito, masa ni uwang masaniso kamagit po itar masanabe Common Chairman and Finance Senator Joseph. Kalakan Speaker o member in committee and mo niyan kaksawas wasakan may Japan side. Ani aralap mang Speaker ye kamatang ko sunod watch the report watch me kaprodong lan momot kamatang ko sunod ng pepap ko ni sa level niya reisik silu me wait to sang kapena sang sa Pulmajay Office in OFA, the Office of Fisheries for Aquaculture. Niyar pagbaguan mo niyo ang kakpachota when kakapali ananan nan office. Sa salme arail pesam na rail office o nonta o socha kanangan. Ay mag-aretare pagbagu chala riyan lan wanakit. Wala pagod pa sa kisuan pachota when kakapali chepel Walo, Chair Walo, Conference Staple Riau, Conference Chair Lemaisak, o Filing Cabinet me Walo. Di mo yata wan mo nuwat pa ang patsosang non-general fund. Di mo aralap. Mike Speaker. Kailangan Chairman and Finance Senator Joseph. Motion and close. I tungal single labang gasmon close Speaker. Kamu Vice Speaker. Chairman Jayan ko kamgubra ay tungal wabang ko mo Speaker puligawa floor Honorable Senators o ipil palikran mawan kaping payamaw ang ton pon pe koros o kaping lingaling ang ton win kiti koros babay bayan radio man Speaker singal labag tikitinggis pogi tipsaw kay me panalalta sang te oba man ka ale dito kalabak ng kawit ma o sawas
So to revolving fund yo pada mo ro revolving fund or resruka toko tatongi utana kan subject ma legislature pan appropriate money kan sang lole orang kak tatongi ong ni anak-anak kanen office metuwa drama kanen iman ya kita kalabak main speaker ma kami kak chairman kak sawas. Daitak kasampal. Kamu Chairman and Finance. Kailangan speaker, irew para tanan korong-korong mawiyawi. Madami opisyon pa pagkama mamuat kak kuprela o katskisan ng chief karape penarail kapachokan to me tane jala silinan wanakit patpacho ng general financial watch me pachosang nan source kan maganaw tanan revolving fund. Eri confirmation wo civil pagare and finance director and ka-confirm ta so confirmation pacho to moon reports da uyawita ay magareta siya menang kawit mia paisangan muni kan makin pacho sang source kan makin ta revolving fund say transfer lang nan revolving fund i magareta re katukiki and kak source ang nan chief fund kailangan man speak. Kamu Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, piniyang patang ay tunggal chairman ay tunggal wow. May nasansal mo may bil source of funding yung may paliwat Philippine collect yung pangkarin pilong suot kan. Muni wat yung patulang ng Fisheries Development Fund. Pagin patulate o patang general account. One amount me wogo one money me we are with our pan Centrin Punker mo ini ime German kasaletar me patalanger general account. Even but one me mo in Fisheries Development Fund mo in etan fund total bil kasaleta me mo in asituka kaleta tipsu. May Fisheries Development Fund to mo ina ko na ang fund what lang kak dedicated development in Paliaset or pagbagwat rapat rota sang general account or iblikamela me one money kan may Israel contribute ng general account sang pangkarin pil mo in one money itar po na pali alal tan tipsu anan pemiyan suot kailangan Mr. Speaker. Speaker. Senator Simina. Kailangan Speaker ay tungkol sekretary wow kapat-kapat ong gumuyo Vice Florida Karusian mo na sansal nan attachment and report pangka kutrung indangan pagpagwat ay sansal ma rakasaleta Fisheries Development Fund o ki collection mo niya utichen ni riagitri siya ko. Main attaching report pangka sansal mo tay lang kak masan ni na utananan pagpag merapagya utananan. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Simina. Motion close. Masyular ay paan po na siya kamugit siyang Senator Edwin kailangan rutung timasin pan. Na kamu Senator Carl. Point of privilege, my speaker. Amo way tungalen ki wow lapan ko puro mo in pilpate ang sabol mo mo kaping wow ran mo mamiyayer nin lang itungal wan ko Vice Speaker floor leader Honorable Senator kan Corres diko yang wow tiray kan me pati ang gijail and sansalta nan record my speaker me Senator Chakaris pati ang gijail nan kuya ko purin may sang rangot Kailangan Senator Carl record the book ang sansal na Senator Harris yang pati ang uyakupurun ranwat. Masyular ay paan po na siya kamugit may sansal asan Senator Edwin kailangan rutung timasin ng report koros mautung kamugito masan ni A uwang masan ni So kamugit po ita tayo rutung tiyer masan ng report limab kupay sa kriyaw labanyari sa silu koros mautung tayo sa bulman kita report masan ni A uwang masan ni So kamugit po ita rok tayo
Sabulman kita report lima kupay sa Riau lebih niya sa silu sang Committee on Finance. Standing Mr. committee, Chief. standing committee report number 5 by Saksilu, line re Saksilu, mapit. Legislature bill number PAPki 165 line re Saksilu, sang Chair Salmo Committee Finance. Chancellor may report word pan report lang sang Committee on Finance karday pan pona sa Chairman on Finance. Senator Joseph. Kailangan ko may mga speaker H. Kalwawan kak page bank promail. Iman pajon wiyata beliw ka magit chailan kak sa pulman kita standing committee report ng limapki paisa sulu labil niya risak sulu. Pagkakari. Riyaman. Chancellor mo kamagut ma Chancellor sang Senator Joseph chainan katiyan an masin ben standing committee report ng belimap ko paisak silu labi niya risak silu. Koros ma utung kamaguto masani ay uwang masani so pwede kamaguto pwede tatay kat nan masin po iman pleo po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Kailangan speaker, standing committee report watch me Leo operator nan momot kamatang ko sunod ng pepap ko ni sa payo level niya risak sulu. Ye kamatang ko sunod diyo may baga 32 sang kapina. Sang sabon macay kampaan mo ni. Pagpagawan mo ni yung kakachota po yung kakapali irain merke mebaan yang pachola ya choweta conference yung meragan katan kaya pipa. Di conference in finance o audit pawiyaw nan mo yung maasip. Dari kusunod me itanto pagpagwatch pagpagirain me isman mawa wan woni yung me patpajan wan chalan nen limakit walisak limaw. Anan karong-orong direktoren mo ni kasaleta me pagi me tuwamen. Ari Abilblue ka pare nga tungal pagpag ma kaktuamen kakya nga mumoto chen ka kupare law. Rin induan committee at chair ko paytak mamiyamuni rin option budget at na sapon machay lana sign me patpajonan budgetan so watch patpajok me wan chala rialop kak may nagistawli. Yung mamiyamuni ay mag-areta niyan so me committee kachi ng executive committee siyang kung kilay rin may tuwa menon pachola. May paan kalaw dela wan morning watch sang ni wan na limakito pachowan tang ni chala riyan na ni sikit walipukin. Pachang met maing speaker directoren finance bill kasaleta miya nanapin supplemental and morning pa na paliliyon. Pagkiran watch ray la papali obis riyaw pacho ni wasame option ka na pacho ya wasa merapat pacho ya anso watch ari wan anan memiya chala nan limakit ari director will pagma mumot biga kat kita wo baranan rengkak tapun ki anan pen point nan diat dan ito na ka patch paner pagpag laut lasang nan limakito pacho tang pachang lial pan uyada chala panen riyakit walupuri. Open niya sa water mga speaker, pero pagpag riyaw, pachoto lukin finance. Wamasin ko sunod ng papo ni sa klimaw level niya risak silu, o papo ni sa silu level niya risak silu. Pwede pagpag water, payan siya naan me report watch yung asungan kaway ito di mag-areta committee bill, capital lang pagpag ko nan ko sunod watch. May rebelyang chaweta conference na pipa, sang campaign attorney general nintuan arvil pagpagi irain remer yemen submarine fiscal officer the administration officer o yemen attorney makin yang pukoki white collar crime ari one mo ni marapat pacho pagpagi yan kak pacho sang sala wanagit paputuwi siya ko pacho talang nen of kuwalisak ng mawagak sangsal mawawatch kay tekin mo ni ka pabaro programa Japan option achieve. Obil pachang met mang speaker option budget bil pagpagma irain me riamen pilka kayang choweta apipa. Napaan wiyata wan moni yo chala limakit tuwap ki silisa. Pero kapag pa na ang pagpangkan mamiyan ang kusunod watch nintuan kapag pa na chala paanan silanan tuwap ko pasak paan fine sila ko nirayla kami paan yang apipa.
Pachang chalan dan lumakit, na paan na pali lial, paan kampaan moni. Wan moni magchayit paan kamanata may ye mumodwatch paan ka kupureta, ye chalan limanan, walikit tuwa bukit paisik. May ye mimi chanan, wan moni may pachit kasaleta, sana miye, basay assign, nan sapun machay pachit. Ay mas maing speaker. Kailangan din Speaker, report Senator Joseph Major Masin Speaker, mengkalalabak, Kom Gubra, Chairman of Finance, isuruno na leti. Ang sawat, Kom Gubra, mencalang ito. Ang kakuwasak ma. Cala, realop me, wano-wanan sawat me sa ikinta ata, magkatay kak appropriate pa. Hey, he report me sang budget ran me sa karong-karong. Kailangan speaker. Speaker. ang mga wansang Vice Speaker, Major Masin report, Kamu Senator Perez. Kailangan speaker. Mo na iban yang patro ay man patang kamuyo floor. Ang sakaratan kapeng wakan na miye. Wan kin kamuy. Vice floor. Honorable members chorus o chorus miyang dahil nan biyo kaburuot. Iman baitang ki iniregay po against yang Committee on Finance. Kayo nan sa dahil existing budget. Sura happy pa budgeted. Senator Perez, kamera lang kalalabag mo, Senator Joseph. So what's it? Maigag follow up. Bilsansan magdahil kanagalar tagarayang kanagala korong-korongan sa madahil budget in 2024. Amaman happy pa we are annual event you may pansyo de sabong. Ibadawan kasigul siyang kamuni yung mapitang kiye wasok sa malaro. Tama siya ito budgeted kirante yun. Alagam tayo lauyawi yo maman me pan miye peitan mo niya taken benta tong kilay. Men alit sa kawit ma meron yung kauya annual event yung mat tama siya ito plano pa yung anso sa malaro. Senator Joseph. Malam mo in, malam magkaroon pa karo sa bawat kin uyawi. May exception nan sun COVID to. May ni makapalang palikuran kak budget po, bikin depende ang availability and funds. May ragin man work mamiya muna rin patak. Dari, mo isba cho one time rin sa kung pa cho apo ko na ang uyawi. Pilkaway ko ta nan ranin korong-korong me. Training ka sa palyumit. O mo man observation may chung alin na ragin uya. Ragin mo man katarala. Amen para sa amen par ko to amen par muriyo. Mo pasensya me training what it's a building block. Ugi course mo raban of permits. Ara will continue sang course nan par ko to. Ariya chokin so ba yata me ko chmao yu ma rabangan wululian. Irail kami ba na training. Training ko it's a progressive training program. Ari mo ini me rabo imbil kapal ki budget po yung damo yung nana and saisan mamiya availability of funds. Mo ini me iwan me kak sa banggam ya. Kakarabachikan. Igor may kak kanagala itoan. Na, Kamu Senator Perez. Kailangan siruwang kamadawad at kaksansan ibaruan utrong ay tungkol kayong sagla pwede tatok kasang volume met o dahil kan invest na aramas pugat maban patulaw yang saan conference na ganuyaw ya ibilman sangak mo dahil ngak ansa mo dahil apali ya dahil ngak will kawit kan rail yaraban dahil pilata aramas dahil bilbil sang sabon mo kawitan pwede investment yung ang dahil mo.
Aymat kailangan kung speaker kailangan Chairman Finance. Kailangan Senator Perez, Chairman Joseph Moin, kayo na mga upalar. Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker mo implement patrol me essential mo me apiba conference ko ka imkas ka socially. Kung we been budgeting, tribal should patrol one yawasa pan we are away from time to time. Mo budgeting ay mo regak budgeti ma moni pan exactong wasame conference bang uya mo interview bang sito pato ni ba ka bang uya uya ba try sito na fund re mo kalala ba ko napung mo ino ko nang Thailand fund dia mo in ko ya bil kas socially wasame conference what kin uya apal Thailand bil pato wandi exact figure ita mag-rail wo gi yawasa ma conference pa patawan uyawi. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Edwin. Kamu Senator Walter. Kailangan Speaker mawa ejungal wow kapacapat siyang kakpacang sa pamamatyang armoy. Nosang wilamalam ejungal wow kung kamu Vice Speaker floor honorable members. Speaker pacang kamu leadership o medal kasamo pachaton sebelum saya menganakap ke mepan waljang trail yakiu na chupan sa pong palaw tanan way na markay ipajang ko muyo kasamo speaker ujung kamu matay man kalalapak charan kami tu paisiyang kami tu mapit poinan liyon ma sa umachay kanto it's based on 2023 amount pues insan FSM Congress supplement 5 million yung PUC Erma budgetin dial was based on 2022. Ay kamelam miya dapalan mo ni pampitan ng option kab na dial. Erma kalapag siya magkaroon kami din finance ma the factor of electricity based on actual per kilowatt times the watch that 2022. May siya sa pong ajay kanto was on 2022. Erma kalapag siya if it's current the previous. Chancel makalalabak yung Chairman in Finance, kom sa usima. Kailangan speaker o kapangki kalapak medalo kasilid. Ay bilman pagmangki komite sosiale di detail iche reanga che anan me sansalata wo men recommend. Speaker. Lakpatang Chairman. Hey. O kailangan Mr. Speaker essential mo me ang suwat Committee Treasury kasi udilar pasama PTA kan patriyo mas. Abol ben lial Randrio Treasury buko kita main office. Arawat rabil bang buko kita kan Riana ben lial itu ban tu kita laut tanah ban laut. Even patuan me Ong subsidy yo me patosang Congress yo mag-rail bilban track lialin rawat. Ang wansula sudah tuwa terang yo me telah riazak mimisilin ni yap kisam. Tapi mimisilin ni limaisak. Re savings yo me miya me Senator Walter kasaleta o main main buagi bil kasutilar na neuim toro ra utang cost and utility ba nagis laut lagalan Mr. Speaker. Kay misal Speaker. Kailangan sa Senator Edwin ang po na si Senator Walter. Speaker mapit apipa iman kalalapak che mo che ban training o laliat. Sa isa lang sa watch miya sa umajay financial consultant man majay po point kumain almost 100,000. Rucay ban pach-pachang program kau ta. Icay kalalapakan mo, Mr. Speaker. Kailangan Senator Joseph. Hey, kailangan speaker buong kalalapak ko mealat. Damak chay ba na nanabil ka dyan kupura mapita pipa it's an evolving issues kay maging parata mapita governmental accounting ay may issues ko yung American kapachayang ng training. So it's an evolving progressive program. So kaya din training in a regular training pan one time thing.
Dari may pacuan kitang kapan ang kasampal isingakan meron pilata boran kak pacuala. Mautahan staff mauta relevant ang tiyan issues ko o i-staff ko mabanananan ang kanyang po rin kak aleti updaten work daglan maraginda government and accounting something CASPI. Dari ansume sa work daglak pukakan uya i-ansume biling kak sair o kusiyanan sa moment conference ka. Pero may ni magtaranan ka na yung Philippines is kan mabanyang choweta. Kahit yan ente social Philippines. Udanong kasanti. Puyo ko yung pukawats akong bayi younger as conference par korus. And bigag science al mayang speaker bautali non ten training what siya yapit audit public audit office. Hari palimak kayo yang patch yang par korus siya public auditor. Essential meragat kilong sa pulmaray pagpagyo. O Israel cancel la porbil retana reality sa wasang masliki. Napan paino apali training in palu. Imen kasaleta sa mga speaker kalangan. Kailangan kawewe sang Senator Joseph. Motion and close. Chancellor Ismail Padrong alam mo. Motion and close. Chancellor Mayor motionen rujungitiyo karyaman ben motiono. Masalar masan bay ban po na siya kamagut masansala sansana taratun. Koros mautung kamaguto masani yay. Huwag masani so kamagut po itar o tayo rujungitiyar masan ben report. Koros mautung tayo sa bulman kita report na bali mapukupay sak silu. Jaman niya sak silu masani yay. Huwag masani so Kamagut paita rok tay sa bulman kita report number 5 kipaisak silu labinyar yaisak silu sang committee and finance Ranwood. Yeah, the chief. Standing committee report number 5 by Secretary Line Risak Silu Mapit. Floor motion regarding V6AH public programs during the congressional election. Sang Sound Committee on Judiciary and Governmental Operations. Talagang chief sa report long sang committee and chayan ko karo tayo po na sa chairman and chayan ko Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker ni Wow di man Patawan Wulianti. Committee din chayan ko Patawan Wulianti kamagutyo. Talanggak taula katoropo standing committee report limag kipaisak payo lapinyal reisak silu o sapulman kita. Chancellor mo kamagut sa Senator Edwin talang kajian ang masan standing committee report na belum magkapaisak payo lapinyal reisak silu sa bulman kita. Harus mautung kamaguto masani ay uang masani so pagi kamagut ay poita try kat nan masan bay ban po na sa Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, essential mo standing committee report what masungsungan ni tanlong ito na mamotin legislature what floor motion yo tapin introduce ng legislature what ni maasisyu riyasak silu na originally assigned ng committee in public works o ansukis muri Pilew motion biluya wita bayan kag reassign tong committee in chain ko. Dari Mr. Speaker bilman Patawan Wulianti committee yo uyat tukal sagar misik ko agi ansume konang sen apali nan supplementary leo special session sa apali lao tagi katalang ka kamakitong nan leo special session toro leo session toro katalang ka committee ang ka apalila iret. Essential mo nan oversight with committee yung supplementary P6AH o option AG pus committee ang kak-track iragasang baliw essential mo essential mo nan ususin Congress masamalar miya radio program may patrotasang to uyawitasang supplementary broadcast may bilagis concerning on content may Israel tuwan wiya. Ere tama kasampal nan kasanti bukat the program kayat
main committee concern ke supplementary P6AH and engage nan program ke maban directly main kamu maui agai candidate ban mini monsori o maban kakatra kawela uya pen usus renang kawait mamia main as a public broadcasting corporation main real purpose rankak disseminate the information maban sawase supplementary ramaskan ong the kawait ramas bukat supplementary tron way ong uya pen usus akaiti program kay mabang kakatre create uyata moment kamamata momio mabang kakatre kasor suwati la kay ambani sana mau kay uya pen program bukat committee bill Patrawan kamelele me supplementary P6AH uya paliyo me kasampalong way pakon apni anso water main tamas men kasalang P6AH we have an oversight with kaiti kan songsongan ku Thailand kak sensory we have an ramas yang kak kasalela pain arail pungan kasaleta arail pung tension arail ta arail matmatau pepem ag Thailand kak create platform you me songon apa bukat en kak sansale ang ramas main kawas tamis songsongan kawit P6AH o Thailand anana kasampal ki bagi program kan me bang kakan parata me pain rail kan kawita etabil eleta songon uyapen rapen pungkai me bangkak toka state ri kawit wat me main eupen me mia sen kak Thailand kak wo pen ma mia pali yo me men create program yo ni songon mom me momon sansal tetama kedai concern kita ni ususin Congress so amoy tiang pali pukaw rangga koto express apa kanan broadcast akai di broadcast men uyata program bukat o pain kasalel re imat me uya autopen report wat o kawait me koyang melel broadcast ni monorail ban tamia songon program ko imaraka melele me ban kakatre me ban sar we pokon me ban kakatre mia pe kasal ong autapen program bukat aran nantiang yang AG service porang kakawait ma songon program bukat anana Israel men uya taran mai tala o mai tiang palitrigan isingakan me maintain water program bukat o ping kasalet we ni patrol kasalet o main imulan me kan koros it's a state agency o dai shutman Thailand we am on propaganda you ong kapulway information me bangka katre puratong Thailand you songon mom wagi irakan me Thai kasalet ka mo kamatagala ramasmen tabil shutman aimat me committee men report ki kalangan Mr. Speaker Kalangan Senator Atwin kawewen report ni kipa isak payu da benyari isak silu mieta masana ben report Motion in close. Sansal me mier kamagat Thailand rutung tu masana be koros mautung kamaguto masani yei uang masani so kamagat paitak Thailand rutung tiar masana ben report koros mautung Thailand sabul man kita report number 5 kipa isak payu
Lebenya Riesak Silu, Macam Niei, Uang, Macam Iso, Kamagat Paita, Roktai Sabul Managata, Report number Limab Kapaisak Payu, Lebenya Riesak Silu, Ranwood. Point of privilege, Speaker. Kami, Vice Speaker, Kailangan kamu mang Speaker, mensang ka Ranwood Speaker, kamu kubra, bayan kakulian tengayo Senator Daniel, bagi momot kasampalo dan kakasamo sawane, the Commissioner and PTA mobil batrang uya kubra. Kalangan Vice Speaker, Pagkipon Mangi Masansalo, Speaker. Commissioner and PTA, Tesawan. Kalangan Kupromi, Chow, Pagkiyam Kakyang Patrang Legislature. Nanawa kiti. Nanaw. Nanawa kiti. Speaker. Kami, Floor Leader. Kalangan Speaker ke sebalik cuma sekarang wow. Speaker essential me KPSA ben manakap kai me yang pacang nan kalari me sing Ranwood puaga karapakan me essential der sang kasalatakan na engkak essential me kai me abjan pacetong rail kom kuburai bo engkak pil kasali rail da engkak yang essential me yang aki Mr. Mauricio Santiago, Mateo Philip, TJ Leola o JT Leola imen bagidak chailen kasamong ra Leola bulok. Kalangan Floor Leader, Pagkipon Mangi Mamia, Kalangan Kupromay, Manakabuko, Pagkiyang May Kakpatrang Legislature, Nanuya Kupuran Ranwood. Me at point of privilege. Yes, Speaker. Kami, Senator Edmond. Lang Speaker, pacang wa kan macam mo Tunggu sekarang wa kin komi Vice Lord. Pagka kulianti kita lagi sini neto pil kasamu amen mana kami yang pacang uyak purin mensang much mayay Tainort Tony Tainort marakap net. Kalangan Senator Edmond, Pagkipon Mangi Mamia, Kalangan Marakap Net, Pagkiyam Kakyang Patrang Legislature Ranwood. Me at a point of privilege, Mashallah, Iban Pona sa Floor Leader, Abram. Kalangan Speaker imen beliau sekarang mod kesembalwat o bagag jalan suspend order of business o ketiang pa nampe don nampe saksilu may unfinished business. Mia karyaman pen kamagito. Amen. Pagya mia ya rutupen kamagito ang dahil katkatyar sapat patroyer po ng basic silu yay unfinished business o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Slipgate Waisak Payo Line Risak Silu Legislature Draft 1, a bill for an act amending 10 PC 1-106 pertaining to election frauds and penalties and for other purposes. Ungni Kireo Kim Saklang Watawat. Kahit komal mamin kayo. Kahit ay mapagkita ko. Meseta Sangberie Ikin sang sang Loleit ki weramben
budgets men doga ko idoga kan wrong or wrong ina sama call budget to kai kom ar yech kolen Sambong walu inilanan domo Wegi offset serohiela
Cerro que mi hierro, wakitiwe, razón menusano, herida me envía, fue que cerro que mi hierro, wakitiwe, razón menusano. Kasel el kuwe ay mulimba
magala nasa bawat kuwajikan so dreamin raso Nung iyong ilumsagla na may kareda On the map di kasila Ibedi wayaway O dame kinareda Aramas riyaman Hingga kuyan Ikaw iway May pagkongo Belau, belau, belau Yerumin sembakala Dan sabangat Kuat jikile Sojeran rasa
right here, right now, begins the journey of my dreams to the love of my life. My cries out your name to your darling and Nash, to have and to hold.
token ka kanina yang member kan nintuan na repang kasanay ti kubrail rail ya repang tolang sus and pil magdail subayan sawut patang kairoiran kaumatan waktak lakan ako no ngan sawutar imagara tayo manuwa pagigdaling ka kapantala legislature bill number silubugit wasak payo labaniyal resak silual tiyew on next session day. Kariyaman. Yaman. Pagpagtaro karayaman tayo ng kakan kapwantela kamamatan ko sunat silupki tuwaisak payo laban niya riyasak silu ong next session day tayo mun session next session day means lakap magdaibangkat pa na lakap Speaker, oras ama mo ko tung purpur lang kamamito ng committee. may Ama ko purpur lang ng committee. tayo kami Senator Edwin O kailangan Mr. Speaker mo kayo may proseso dahil may tribal psych motion in Thailand kak sa pulman kita dahil kapantalar may imetawan proseso dahil motion dahil sa pulman kita motion ng kapantala ang kakamuyaw tayo Kamal Chief Kailangan speaker may motion no agis momon kuruma tang alam mo karakao. Argam ko pray ban utra itong motion no bugdalang kak itawan uyapan kasanti and motion kan mabangkot tulong. kailangan from Vice Speaker Chanceller from Vice Speaker ban po na si Senator Edwin kailangan Mr. Speaker ni wow iman patrawan Willianti sa ulum kamtin Jayan ko, patrawan wiyata kamugat umawat-watan ka kataropa kamutang ko sunat silip kituway sakpayo leblinyal riyak silu LT1 ong karyaw o kaimsa kailangan watawat. Yaman. Chancellor mau kamagat mamiyak tayo katiyan at maasa na ben kamutang ko sunat silip kituway sakpayo leblinyal riyak silu LT1 ong nan karyaw o kaimsa kailangan watawat. Koros mautung kamagato masa ni Yay uwang masa ni So Pwede ka magkita po itarak tayo kat nan masin na po. Speaker, Kamu Vice Speaker Mika. kailangan speaker, pwede anon kasumpal uyapan totok o bilsensal me ananan member kayong floor amendment kay Mia konong ansa utar. Ang member ka ng kaktok o kasanit ko praral mon katlang karyaw kam sa klang watawat. Karatan wow iman barawan pagi bill number silubugat wasak payo laban niya resak silual tiyew and kapantala ang lakap. Yaman. Chancellor mo kamagat mamiya kamutang ko sunod silip ko tuwaisak payo laban niya riyasak silu LT1 and kapantala ang lakap. Karos mautung kamagato masa ni Yay uwang masa ni So kamagat po itar o kamutang ko sunod wat kapantala ang lakap. Kami Chief the floor leader. Kailangan speaker kasabali jungon sekarang wow speaker wow iman kamagat momot kasambal wo jo pagik challenge suspend o trap business o ketiap bali ng basic payo may bill calendar. Yaman. Wagi ami ayar utupan kamagat wok tayo kat pan tapon ng basic payo yay pil calendar o pan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number PAPQ 1 Isaklayan Risak Silu, Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stelo number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes. Ang niwatawat kayo. Kailangan Chief pan po na sa Chairman and Finance. Kailangan speaker, man pa yung yata kamagatiyo. Kaya katlaw kamanata kamatang usunod ng pep. Tap ko na isak lapil niya risak silu. Ang watawat kayo. Yaman. Ang Chancellor mo kamagato umiya utupan kamagato tayo katiyan at masa na pinakamutan ko sunod pap ko na isak laban niya riyak silu
o kamanalan watawat kayu. Koros mo utung kamaguto masani ay uwang masani so kamagut poitar masan ba? Speaker, the Commandant Kusunat Watch my paid up we are in standing committee report number pap kipa. The Mabuka Isaac, Rio Lebenyari Sulu. Magbagum Tangburan Momot Watch, Chalanga Kamanata, Chalarian and Wanakit Sama, and Kakapali and Anan to Pushon to Tognan, Option Ofa, Amela to Pushonan, watch Opis Meonon Tashabal, Kalangan Speaker. Kalangan Chairman Finance Joseph Weki, Wow, Mamiayer. Miyatra Masanaban report. Motion closed. Agreement. The Masanaban Kamatan Kosanet. Masolar Iban Ponasa Kamagut Thailand Rutungi Masanaban Kamatan Kosanet Pap Kuanesak Lebania Sak Silu LT1. Korosmo Tung Kamaguto Masani A. Uwang Masani So Kamagut Poitar of Thai Rutungi or Masanabe. Korosmo Tung Thailand Sawalman Kita Kamatan Kosanet Wood Masani A. Uwang masani so kamagit po itar uktay sa bulman kitar kamutan ko sanat pab ko na isak lebanya resak silu no watawat kayo kami chief Legislature Bill number PAPG 1 Isak Payo Line 3 Isak Silu Legislature Draft 1 na Bill for an Act amending sale on number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes only kayo watawat. Kalangan Chief Clerk Sansal makamutan pagpagwat mapitatamoni kara tayo pampona sa Chairman and Finance. Kailangan ng gawin mga speaker, nung siyang momo, J. Bilmen, kamagit kumumot ka siyang palwat siya lang kamanata, kamatang ko sunod nampe, tap ko ni isang payo, laban niya rin isang silu ni watawat kayo. Sansal ang mga kamagit siya lang katiyanan, masanapan kamutan kusunod pap ko na isak payo, laban niya rin isak silu, LT1 o kamanata ni watawat kayo. Karos mautung kamagito, masaniyay, uwang masaniso, kamagit pa ita, masan pa? Speaker, kamadang ko sunod watch, mabilpay tayo lang ni Standing Committee Report ng Pelimabuki pa isak silu, laban niya rin isak silu. Pagp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 
Irael junta tong kay pangkampan Moni, Attorney General of Office Budget, Renkak Pacholo, Yang Choweta, Napipa Conference and Wayne Marshall, the Machuro. Pachang met my speaker, Phil, Salan na limakit mapan tapon na nalapan liol ng kampan Alien Moni. Kailangan my speaker. Kailangan Senator Joseph. Kailangan din Senator Joseph po kawewan kamutan ko sunat. Miya tamasin ba? Motion and close. Miya karyaman pen kamagito. Sansal kamagat miya ya talang rutung iti masin pen kamutan ko sunat. Karos mautung kamagito. Masani yay. Uwang masani so kamagat pa ita tayo rutung iti masin pen. Tayo katlang nan watawat kayo. Karos mautung tayo kamanata kamutan ko sunat. Pab ko na isak silu. Laban niya isak silu. LT1. Uwang watawat kayo. Masani yay. Uwang masani so kamagat pa itar, oktay sabulman gitar, kamutan ko sunat wood. Miyata, Chief Clerk. Salam, Mr. Speaker. Slar, iban po na sa floor leader. Speaker nuaw men pajawan sagaro mot ko sambal wo job dagik challenge kag kumbal tisang nan uya kupuro sa balban ko sa lagap location. Announcement. Kailangan, amuna iban po na sa kamagat, o may kupuro po yung po na sa mga chairman kan. Speaker. Sabi pa kayo rin meeting. Speaker. Kamoy Senator Torres. Kailangan Speaker. Mohon ibang pakay dan baru mo yata mga motion yun. Kahit motion din. Paan mo leti miya yan. Na, ibang baru ang pakay. Nakakila po. Ibang baru ang pakairong committee and staff. Medal kemailkan bagin keterup pailengkak ke upan nama o kanagala korong-korong ma kesampol kayupit
one iwan house. Kariau habit pilbugat koros tayo balila ni watawat kayu o kaprobordong kamiting sa me pilbit wasagis nan way matanim me kamumatay wan kak patawaneng wasa me men China go para pataye home PTA men patawan pagi magtay kak evanek sinacho bis morin sa Yakuburwat pagkailan ka call kita call jawat way ibaruan me ansuat sa madail ko lagis prakpasang aymat speaker Kailangan Chairman and Shab, pakayar masansal sang kamuyar. Dito bil pakayar sang kamuy Chairman Joseph. Kailangan speaker sang komitiyan mo ni men secretary member kan magtaypan pusala sa pamacay korong-korong budget and week pan what o bil kapatayang mo paniyang acting chairman in PWTC o pilakariw korong-korong may patata floor assignment you may bit tubso you may PTA sungusungan kailangan speaker Kailangan Senator Joseph. ibil men pusala Nak kamuy. ong ni korong-korong budget man paki chairman kan tabil member kan may pacheng ong respective department kan makan korong kailangan may speaker Kailangan masular sang Senator Joseph ay masansal men kalipol po ang Committee on Finance ran ngong kuyo yang pajang chairman karong-korongan budget chapter next week o floor amendment may pitata PTA as for plan dan when matalanim lukop PWTC and bigyan pajang chairman in finance. Kailangan kamuy Senator Walter. Kailangan speaker men secretary kamuyo mele sabol mo muy committee in R&D me jaiban public hearing clock riau ranwich conference 1 me pitata bill proposal preservation of geological natural resources o private sector na daw clock riau ri bag members kan nya baje o koros me nya baje kailangan speaker Kailangan Senator Walter, Chairman in R&T, pakayar mamiya karong-orong pan toke private sector kan o look toke koros memeniyang. Kailangan. Miya ito pakayar sa chairman kan Masular ay ban po na siya kamugot mamiya kailan ran muleti o sabal pa ng lakap. Koros mautung kamaguto masaniyay buang masaniso kamagut po itarok tayo pan komal di sanga nan uyakupur o sabal pa ng lakap klokisa.